guys, welcome back to our channel. Kami mau jogging, tapi kami terlambat. Dah pukul 5 dah. Sebab kami nak jogging di situ dalam APG, tapi ada orang jogging juga. And my seluar and baju tidak sama warna. Tengok, this is my seluar. My seluar is kelabu. Lepas tu pakai baju ni. And this biru. Tak suka. Macam ni pun tiba-tiba mak aku ajak makan luar. Dengan si makeup, dengan baju 3 warna yang berbeza. Atau mesti mak aku pada, saya dapat ya, okey cak, selagi tidak telanjang katanya. So tengoklah. Lepas tu sempat jogging di rumah je kot. So yalah, pun nak jogging tapi macam panas gila. Tengok. By the way, kan tadi kalau orang nak nak pasal fitness, and I have redness here. This is my scar. My bibir pun tidak sihat. I want to fix all of this without using supplement, without using facial spa. Mungkin pemakanan kot. Biajaklah kot. That's all for today. Lepas tu lah kita akan jogging di rumah je kot. Sebab rumahan kami yang sangat-sangat kecil. Dan I don't like looping road. I prefer long road. And yalah I don't like. And I am so hungry, starving as fuck. So that's all for today. Tunggu mak habis work. So bye. Assalamualaikum.